Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wananyasi watukufika unyi ulinunga harumaze rezo watukufu wa Komoro haini bahanumliyo wanama ikao mridungu juzi mridungu jana ngamjohele wanamna ndo jina uka ngasina tsunda rune haini wakati ngariko ya harumaze mimbarzin shabanu ngabonungobo kwe kazi jiri iladhimu wandu wazitunde wandu wabezi wazambe wazifasir yeheli wandu wazelewa yode mana bokao besemni wono ti almaza tenizinu juzi ti hea jana ti ngamoyo na leo ngamina ndungu mbili bahi zilo muhimu ze primaire za rewane parti jua rewa fereshiao rewa mshelo marahaba arduramba ukaya ila parti pro election wardu wa ganye bata ya saya ngujo jalieza dunga wazi wonehe heli ya lazimu yode parti nzima ya he opposition ikaunga pro election shanga bweza saya ye parti ya saya ikao kwa tuhanza ze voti waonana ya mitingi yaho iwaswili waonana Marseille mitingi yaho ya Marseille iwaswili wandu wazini wajibiwa ngujo jalia ezadunga abo ziwaswili tena yode mana buko garanzoro mwambienu kaya jeze ukaya sonti garjoshi ndarfani hazi sonti garjoshi ndartoazali dirumwambienu kaya ye furaha ya ka Marseille mrajo fikiri balazali hasaroha mrajo fikiri ndesku Komoro akaringo uhuru yabo ngarodoro mambie kaya ye furaha hiyo rifrahi bazima ngarlindawe marunda ya he furaha ya wandu wa ka Marseille wakaurenga Yusuf Mohamed bana wakaurenga na Metro Mahamudu no wandu wadanga burjuka wandu wadingo fanya nongo harme tsinu wandu wejibi wa bebira resut yokando wazaza hatu no baba hatu nwana nyasi na nwana walio Ulaya yode mana bukunga rjohi maharumaze nuktoa izozo mbili rimambio nuke nuktoa handani ndeze voti za rewane parti jua voti kao ziwone sa ushinzi ziwone sa furaha ziwone sa nungu ikao zika transparent wandu wa ziono mtujala ze voti zijao virehe namna ila mimi handani ngamjo felicite ye parti jua ni felicite wanawahe parti jua handongo mbili zilo muhimu ya handando kaya wafanywa primaire ze primaire hizo haruma magra electeur jana na mungumrarno mweja bahijana wa 20 wende haruma ze vote na bunga mjuao namna ya ukaya ya madhamana wa he parti jua kwa ja participer haruma ze vote hizo shay magra electeur ça veut dire une révolution wandu wakanza waone ukaya ye jua ngenda harumaze vote na abonga wandu wenji wambaye jua keitwe na harumaze vote wakanza waonese leo kay jua ngenda harumaze vote parti ku ya hetsinu keja jojwe ikebano keja jojwe ike simengo mwandu wakauraze ndazi ye ze vote za hetsinu ikao ngajua we heli zire wao kabati mrujino sonjizi shangwa juka yomba na nziro ebonge parti jua kwa jajojua wakeko afanya jitihadi wenda waonesa ukauma ngoni mwandu wanzo rengo uhuru wa hensinu parce ze voti zinu nguzona ndongozi njileo unundo uhuru ndo wawaniwa unundo uhuru wa hensinu ebonge ngarushukuria we parti jua ikao kwa jajo kwa kaya haruma Komoro wendo ya tawale diri shukuria wandu wakaenda haruma ze voti zinu mana parti jua wabalighi waono wanjia harumaze election hizo zika transparent wakau voti wandu wa voti wardu wastehilana zangozi vire namna ya ladhimu o wa voti wakubali wakubaluka wahundu watuhunda walidao ezijao yo alama ya woneso kaya isirikali warambuwe ukaya wandu wakawararuane wakahenda haruma voti haini mdu ya kanza ke kandida shabu bahenda mdu mzima yenda ya hunda se voti zinu wananya wakubali yo alama ya uka yondu mlone zileo kamna ujofanya nungo za mvu parce que madisoni kiwa leso no wandu wa he opposition na wandu wa jua ikao ngaru wastihio ngaru wambia ukaya ngaru shukuriao makandida wakubali ukangwendao haruma ze voti zinu rishukurie parti jua ruambie tena kanyime ngoni me parti ku za hensinu na nyinyi ngamramulao Mwenyezi Mungu tujala rindira mshinde azali Asman insha Allah haukaya
izo kabati dutu upando kangu joshindwa shando kaze voti zibiri hahaki hamande heli za vira leo. Mimi ngamina nongo zangu personnel ni rongo zawe parti jua na mkeradi si wandura kubali rijere harumaze voti zinu, si wandura elewa ukaya kaina ukiri rendera lale, si wandura haraulala rabanga rjofia haima karna ufahanderema shanga rendao harumaze voti zinu rendera zihunde rijuo kanga rijuo zihunda eheni tartibu ya ufanya no rijuo sensi hatu obahanu ilio ripare oandu wahe parti jua, ripare madhamana wahe parti jua, rambie makandida wakahenda harumaze voti zinu wafanye demokrasi waumbisu wananyao waelewe ukaya alhamdulillah hata naba sainu rahakar jeshi ya mzima afanya deklarasyon ya ukahabaziziwa hauze votiziwa emana ntu amnuka ngabo mbuya josubuti emana riwono boza kauvotewa riwono boza kauwaziwa ya wamfikiri engezi jao zitoje halinu ngabo kabaja jokatabu ebange yone mapanu joshida ni hime harumaze nungoza he yejua partikao ivizewa yonde parti lo vize ze parti pia ngizo vize shanga mjokaye serikali wa vize parti jua haku mngende manani creo victoire na mboke parti jua yende za juu ya opposition leo emana itende rize voti ika exemple yonese serikali eheli wandu wakaula dimo wa rize voti haba hatimbi tishia harumale bunjilio kuulaka Marseille tishia wandu wa hamba ukaya kabati hata mndu mzima ya roharume front kabati hata no parti jua isai wonese ukange participeo harumaze voti zinu Mwenyezi Mungu junjelia skena heri zifai yode baberujo shindariambe harumaze nungo zahe ze voti ngarjo kaya wandu pia wakawabue mashishio wakaulinda ze voti zinu zirehe shehe wandu wakau kama kandida wengi ni surprise ya jirihalis emana wakama kandida wengi wakanamvu yabo shema kandida wao wakubali ukaya wei doktor de ya hundaze votizo singari mbushiri yao bahati njema na umba Mwenyezi Mungu ike unundo mfano serikali wa juonesa ejo hundaze voti ya kubaliwa felicitation ni wandu he parti jua tinaka uho mabanu haku amtokanza nuonese surtout ukaya ye opposition zombili zireisuise parce que wanuwahe parti jua waresa ze vote waonde mapro election wala watohanza ze vote wafanya mitingi kuu Marseille mitingi kawi kana wandu wenji wandu wazini wareme magoma wafanye hayas hata wakati mdu akaufikiria la majlis hau mdu akaufikiri valarisa rikombo wainti halafu wandu wazinao shangar juu watahatena baada wasawazini wajerendera kombo enti manaze muziki zila de toute façon wandu walomanga wa wejili wa mndujili wa nimjeni mrujiviwa shangara nzoru mambionuka vale bambao kaijoha valaze muziki zila kazi jatosha valangela dhimwetinu ije ikombolwa ze discours zifanywa heni ndongo pia yamba vala ze muna jalieke ngabona za sazi juka udunga ze nongo za hamba vala shamimi ngamjosubutina beza tunjibia eza njibia tizamba dokaya ye opposition ireisuise emana wanu wakaufanya ze vote zireisuise wakaufanya mitingi Marseille mitingi yende wandu shabalanga bozabaki shati koza mbabi harume diskuri afanywa ni mtukufu wa hatu Yusuf Mohamed bana ya kauladhimu ya jokaya yeye alama ya kamili ya hoa na wahentinu ikao ye population wa kubalio ye population wa juwa voti sha wandu wao wakubali waelewe ukaya wa decide wende walale zitandani sha watije wambiswa na nyao wende wakombo wainti na mdogo za kahambabo wanuna relewe patutumane komorinu wanuandu wenji ya komori wati mdu mzima mengoni mwe maswala ya ntabisha ndokaya ye komori ngejohu mholani hawino mkudu ye komori tidawe kwezi mtukufu Yusuf Mohamed bana ye komori wa wandu wenji ye komori tidawe wakarme mitingi ya Marseille ye komori wa wandu wenji ngabo na ristehi zi ankiliza ho wandu na rujoka nyinyi kamtuhanza voti shangabo wazanzao
na risteho wazanzao ristehi ni watu uzanza ritsilongoze nayo wazanzao amanda burtujojo urongoza nayi watu uzanza ekari kubaliana na hali hiyo yabunga bo nafasi na faida ya wonesa ukaya yeti huwa shay hakika zenongoza bira haruma wo mkotsi huo ubirindo letengolika jinji shay discours ya Yusuf Mohamed Bana ya henda ya do para wananya ni mimi ngamparu ngamono hamabala ngu kati ngoma hindi ngutesheyo wananya zile yamba sambi ngurudia zambe wanduwa saya shayotsi haki ye utuono kanga we tina ujua na benga we manji wala tina ujua na benga we na karama hupulia sambi le balila limhundu leonguru li uparu wa saya wabenga wajuka uhundu aneze nungo zila wala zila ziviri halila zila pia mnyeze mwede ufanyo shabi minga mumparu Yusuf Mohamed Bana ya jukele tengwe lila la ka Marseille ne le tengwe la ka hunu ne jua ne front na wandu wadunga abo ngwatu ushinda wabohea zalezi ngari kubalio ze juhudi za hanyu ngari kubalio kanga manzi wao shana mjuweza saya Komorunge johu mholani ni wandu maharaya uraze voti matoazali Komorunge johu manzihani hawino mkudu eski yabo zitosho kwezi mtukufu ustadi eski yabo zitosho eborulona le balinu rishinda nao nilo yenga ngoparu wandu ngoparu malideur hamandawe moi j'appelle ça mimi ngamparuila hamamdu uhoroso na yotsi haki ngojokanga wone akili yaho kwezi watukufu ngani nazakili za hanyu shawa na nyanyoti malaba mtitsofikrenzi ya maidunga yodenzi yandu wala demwadunge vanuka bati mundu yalaha mundu si uzamba ukangondo yafanye siasa hedi mndu hende yafanye siasa hedi ya yonao masulaha ebonge mimi njamba lebunjilio lahanyu kalijakiri lebunjilio lahanyu likiri wandu wende wazini wajibiwa de toute façon Marseille yoka udofanya nongoze kakazikiri heni nongoza fanywa Marseille yenadizo kiri lila likiri hana la saya yabona rdo fundishia kwambaze nongozino narelewa ne ukaya mruo na ndungu mru ya tujibanizo zikiri narelewa ne ukaya bandre kamanza rikaka mjanza Komori wa wandu wenji ngabo wajohenda harumaze voti ngabo watujohenda sisi ngartingo tsamba nongo nzima ngartingo tsa o wandu wendao harumaze voti mastehi ni mtuhenda ngaritsa hao watuhenda wastehi o wendao kartutsa hamdobira mfanyame yankili ndani bahi ashe yankili ndani bahi wanu wendao harumaze voti na mimi tizamba juzi ngamzireje eshini tabisha leo mimi hesimu yangu dukaya ngabo wandu watuhenda harumaze voti wahimabo juu wafuli yao wendao bwe hama iris ama kwatsuhanza wandu wala warisise na banu hamande helira zamba yekau watuhenda harumaze voti watujipanga wapanga mipango mindwa jina mimi tele wandungu mbili ekawa ndungu wafanyao mipango haungo ndo haruma mashidano batuha plan mbili bahie plan A bahie ne plan B amade heli kuzamba shaye opposition ijihanisa ngabwe plan A ne plan B she problemu ijipozo leo wandu walone plan B uduyo ya homba doa walone plan A wareiswise warengebwe ngwa wafuli yao ngarjuhu mrengani mazahidi maudu Mungujo jalari hunde zevoti zinu rutsangani heri zirenge sheika karja zihunda nyinde mazilata nwandu mtuwa nda mazevoti nyinde mazilata emana tsuka kamtsuhanza bahi mrudinga mmengao harenyu nga mweleuke nyubangai wa haonai yapo mrudinga mwitao mndo rangwesa mjokaya ngasi wenji wandu mengomira ndaru hau mengofuka hau mengominani harumajana wanzawe opposition ngapo mengomiraru wanzawe yezi shanga mparao wandu wa heo opposition watende harumaze voti ze bureau de vote iliwa la walo wa shashi wende wa voti wa wahunde emana wandu mengomiraru harumajana watu vota zali hawazali kujonda ze vote yabondo baba hanu wale problem rakaula de muri kubaliane kwezi watukufu ukakarna ujua wenda ye namna hiyo kaula de kwezi ni wandu ma leader politique riwono kangani na ze nafasi pia riwono zijiti hadi mazifana karja paro na mitingi hamadaila sha izo na nzoni mabieni ntuoshe laula mahahindini
sha Yusuf Mohamed bana huende Faransa hurengwa hamfungato ye halila shabu wajazalika jasiha vo hajazalika jasiha ya vole unga rulindao uje umtoe le fijoli tskendali la bari basinga rimambiaoni kamja garjo mumbisani rimtoe zifikira mju utoa mwanzo mumtoe haini mbadugo mjo huifanya garjo mumbisani rimtoe karna hamba kartsuhuja banide matende karna uzama kale weyinu ngabo wandu wakansi wadeyao wananyao wawatafadao wandu wa society civil watuanza zevoti wandu heni mdu hadu surto wandu watuanza zevoti wadungo wazanzao watingo wadea haini wakati na mjomone sani wakati razida ya rengaze mikro ya onese fikra ya hae ya mrongo wanai handani Ustadhu Yusuf Mohamed bana wendi ya kaupatiza wa mruula wene hardile otena haja Marseille haja haka upatiza ya aribalangu imilie wananya timlaulia ni timlani nono vanwe timtume samahani shemba bila nzor kubaliane yonzima we leader politique boko ye politiki ya haho ngefaiyo wanungu ajibiwao niwe wanungu alindawe mavuna ya haho wanungu ajibiwao niwe sha wanungu alindawe mavuna ya haho wano wandu wakansi watuyauze kameizo wahuste hiyo wahunika utukufu waokwa tunika utukufu bahi waunga wanika utukufu walindene mavuna ya hele dima ulimao ya mtukufu wahatu baruani hazone sando ya mtukufu watu Dr. Shakur wazione sando wamba ukaya yejua kaitu participe harumaze voti na banwe jua yetinde isimu waundo wandu izo nizo rakanzari monesene ukaya haini ndongo mdu yafanyao mdu shawiri wandu kanti wa hadisi rangu wandu wa ishili sana ebo mwambe jua kaitu henda ne ma militant ne ma grand electeur wafanya primaire leo ngwaju badia ya isimu ya jua paske isimu ya jua ifanya ze primaire ya abo gabu khatori ya mhundrani ni ma leader wa hele jua ya bummono haya paske ngwaju badia ye parti jua mana bala wakamaka didawane nwe mzima hahundu ya bore kamanza rikaka mjanza ngwaju badia parti jua ya boyo na ilahi buifanyi hao mze watu Yusuf Mohamed bana rangu Marseille haunesoka harume front kabati hata parti nzima yendao harumaze voti nga mwambio banu kakajaka uzijua ukai parti jua nga wendao harumaze voti ne parti jua waongwao harume front karja kanzar kewale kanzar boni senukaya yetomaya ya henti ngene opposition yetomaya henti ngene société civile sisi karna uratu mwambiani garju mwambiani kemba mtsangwe hatuinu garjo hitsanga wanzu warivumbue nayo yodura ya hao wanzu warivumbue ndro yodura ya hao eshilo muhimu ndokaya yetiinu irengo uhuru wa hayo bingohi paske ikaurenga uhuru waka nefa Faransa wakawarenge mateka Komori renge uhuru leo rengo mateka ni wa Komoro ngabo tomaya ya kukangarjo shinda renge wa uhuru ngamina message ya ho wandu wa hizi parti opposition zombili zishandani yao wala wanzu wendaru mazivotu wala watu hanza wende skandani rongo ze parti zombili niwambio ka Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge prison Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hamsaidian kabati mundulo harmeti nurangu 2006 Ahmed Abdallah Sambi ya rengezinu kabati mundu ya renga ya vote wa harmeti inu ya turenga zemvuza Ahmed Abdallah Sambi heni mdu Ahmed Abdallah Sambi ya msutene hato hunda ze vote mdu mzima nonge mkirisha uka habaziziwa hauka jabaziziwa wafahami Said Ibrahim sheiza jiri zevoteza arewa na mvumbuweza arewa zevoteza arewa haini mdu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya msutene mdu wa hundu zevoti y compris fahami ay samahani y compris azali fahami wa eche de mdu ya sutene wa ni Ahmed Abdallah Sambi ya tuhunda zevoti hau ya zihunda ya mbahabo izo zindwa jina
shanga buze voti zinu zare wajuzi nusua amba mahamdunde ya hibi washe minja unokazirewa bahinga bo ya hibiwa wale kabajaka voti 2019 yonde mana ramba uka ya kabajarewa voti kartu kubale raisi ulio kartu mpara raisi hauka kabati voti zarewa ishalewe yinu ye parti jua wasawa onesuka ngwenda harumaze voti ya voti johanza baruan na nyiwandu ikao ganyi badzima na baruan na nyiwandu mlone dhama na he parti jua leo msihebonti emana ya bwizi kaujirizi jiri ye vala ye peplo waundo wenyele suala la mwiso vale soulèvement populaire mdingo ishia idingo ufanyiwa ne population yondi yo mafanyiwa yo leo ni wandu wa hejua njoke mara ya wa hejua ne mamilita ne grand elector kwa cha kubadize amri za hanyu na wandu wangu nda waru maze election tijotsaha ni wandu wa hejua rangu Mahamud rangu Barwan mrensi mwelewe ukaya watarumwe jua tindani watarumwe jua de mamilita na waringe decision leo wamba ejua ngenda harumaze vote garu abushiria o khair garju kasino e kamnyezi Mungu abenzi garju kasino ruwa himilie garju kasino rifanyeze hazisino entu o hatua jo habango wendao garju himasino riwa nembana bana ijoka legal ijoka legitime bana boko sisi ngamjo wone helirju wana ukaya yezi nuke na ureje itena ebonge wahimao boju wajiwa fuelebwe waumbise ezi na wajipreparendo sijuambia wajirangu abaha mana kobovira na zila zidingo hamba wakati uja eshakaya shende harumeze shaka shende haukaya ngamjua weza jiri ngarjuma mbiani harumaze kampani kwa wandu wanungwa jihodarishao wandu wanungwa twalia wana kata waona dura wafanye sharti fanye ngabundu ngobuko kazi na hambishi habaha vajire evenement jana evenement kuu halisi shaze nungozo kazi na hambisha gazo jo hambishia harumaze kampani tukawe kuna ujoula nyama ye ulo nyama ndami na mkera diba ya banda etindaye karna henda hule ngarjuzia yabo na humbushiria ni khere manar tsojibiwa renge babi baada ye opposition irudi iganye tena mana rien que de toka le jua wafanya ze primaire yapo yo payasaya ya ukejua ngenda harumaze vote na ijua yo parti nku na ihondeze parti za baki ngarjo tsanganya sontiritowe yezi inshallah amanzo ndongoze wanama wa societe civile manati wa onu wahimindro haruma ya meeting ya Marseille omongoni mondu wakauzina haruma meeting ila warongoa waonesa zijitihadi zao wana wa mabecha waonesa uleturu la hao neza nungwa zifanya harumetsinu ngari wa shukuri yao shangari wa parao tena kama wandu kwa nuto fanya explore hamanda ila wandu wardu wende walale wandu kwa nuto fanya explore wardu wende walale vanweka mru wapuha mvube mruru dihende tena vanweka ubabakaba zihutinzi mbabi yotirezo yoka kuna ujua ubamekaba si wanaume ngari mparaoni ni wandu wa societe civile ni wananyasi mlona mvu mlona makalma mema wandu wa milioni lebea wandu wa zainu wandu ngari wa parao wardu wafanye solidarite ya hao na bega na enfant du pays na wandu wadungabo riwane na zali rimtowe parce que adversaire lonae dezi azali shatsinda sisi sikarja mndandani ndongo zelungo mfikiro rifanya naye ngabo wandu wabangwenda haruma voti na wasawamba kwa tsuhenda na rikera dirjukaya kasi harumansi voko emba ndongo riremao ngaramba wentinu ngiyo na dictature yabo kamna ujoka ma dictature banyu mdotaru muziakiliza wandu parce que linda mwishia mzee wa hatu Ustadh Yusuf Muhammad bana yarongoa mndu fikiri yende komo hama yupara komo parce que yende hata haringea o wandu watso fikira nzima onae hawaringea decision heisim ya ekomo ringe jumanzi hani hawino mkulu yabane komo ruwa wandu ndi waondawe waondasi waondo wandu pia
vanu hata ngaranzuru mambieni wanzuonda harmal zevoti waongo wenji rahanani mtsohanza mwende vanu ni mtsohanza mwende harmal zevoti emana vanu minga nivumbu yema ngamvumbu yema leader politique wandu watsohanza onda harmal wandu wandeza harmal zevoti ngo wenji hanani na vanu beshingo washasha nani shawa makomorie waongo una droit ya urengase decision zao wotsi mpaka watsore zone heli mrezoneo ugenga mjoka iho mdoshidana norema hiyo shaiza ajiri ndokaya ngase harumansi heni mnungenda nafasi garantao liberté d'expression heni mnungenda nafasi ya urumia akili hai za akili tsindani bahi hata wanu ngaona akili wao ngwajujurumia za akili zao tsina ujuru habanu rahane cha shukuria na sutene wandikao wakubali rendera tuwazali ni ndudini fariye wandu wa haraya wamba kwa tsanza rituwazali wajertsa nyeri mtowe bainutsi mbaindu yo hansi inutsi yezi ya uransi ebongenyi wandu nyezi ngujo mtowa ni harumaze tabiri mlonizo mana hizo tabiri mbi nje mtsanga nyanyino na nyani rende haruma she jihadi shautowezi inu ngari mbushiria unheri tsina ujo ula wabano rahane ja shukuria bega na fandu pei na ushukuria wandikao lewe inuri kubaliana rendera afanye eze vote ngam tsau samaha tena maninga mundu revendication ya wandu waneleza ukaya ntsuhende heli na karenda inunde heli wandu henda heze nyakati zika nyakati nyindwa jina abasainu zenunguzi change namna ya saya izo kweli kamna urirambua siwa na nyanyi emana lewe inunga ripua obwe kenda ukasa one saraka ube ya pare leo ngari pua obwe garanzuri towe izingaranzuri towe ndongo nziro zilio banu yabonge ladhimo rihaweto vanu ngarjuka uhezeto rahana vanu wakati kao ngarjuka henda harumaze kampanye risutene opposition de aringe shere shinu ngarimbushira unher na omba mnyezi mke zanungori zambao vanu mzishia ngarjo mtsani samaha heni heli jokari rongoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menchi kwa zwatkufu.